Yes, tubifurije umunsi mwiza nshuti bakunzi ba Diego na birumvikana turabashimira ubufasha cyangwa se uburyo mudahwema kutwereka ko mudukurikiranye umunsi ku munsi byanze bikunze ko mudakomba gucikwa n'ibiganiro bica hano kuri chaîne ya Diego na ari nako kandi mukomeza gukora subscribe. Inkuru rero isohotse muri iki gitondo ni inkuru y'akababaro hariya mu gihugu cya Somalia, akaba ari imodoka yaritwaye abakinnyi b'ikipe izwi cyane mu gihugu cya Somalia bita Jubaland Chamber of Commercial of Industry, akaba ari ikipe yari rwose y'uruganda muri Somalia, aho yaturikijwe n'igisasu ku munsi w'ejo ubwo bari bagiye mu myitozo mu gace ka Kismayo, gihitana abagera ku bantu batanu, mu gihe abandi harimo abakomeretse bikomeye cyane. Birumvikana ni inkuru bigezwe kuri Diego na muri iki gitondo ndetse no kuri uyu munsi kugira ngo mumenye uko byiriwe. Ubwo ibinyamakuru byinshi bitandukanye hariya mu gihugu cya Somalia byakurikiranaga iyi nkuru, nuko byatangaje ko iyo modoka yari irimo abantu bagera ku bantu hafi 20, ni mu gihe kandi umuyobozi wa polisi muri ako gace bita Capt Ahmed Farah yabwiye Ibiro Ntaramakuru by'Abongereza leta ziko abitabye Imana ari batanu, mu gihe abandi 12 bakomeretse. Yakomeje avuga ati kugeza ubu abamaze gupfa na abantu batanu ndetse n'abakomeretse baragera kuri 12, gusa ngo harimo abakinnyi tukibura. Ubwo urumva nyine yabisobanuraga kanya impanuka ikimara kuba, kuko yavuze ko hari abandi bari kubura. Ni mu gihe kandi Ikinyamakuru Hiiraan cyo muri Somalia ndi gusoma muri iki gitondo kubirumvikana cyanditse ko abapfuye ari 4 ndetse abakomeretse bajyanywe ku bitaro Kismayo. Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed yihanganishije imiryango y'abakinnyi bitabye Imana, anenga abagizi ba nabi bishe inyuma y'iki gikorwa batega igisasu y'imodoka cyangwa se baturikirizaho iyi modoka igisasu. Itangazo kandi ryavuye mu biro bye ryanyujijwe no kuri televiziyo ya Somalia riragira riti Perezida wa Somalia yihanganishije imiryango y'abakinnyi bakiri bato bishwe n'ibyihebe bya Al-Shabaab Kismayo. Kismayo niyo irimo icyicaro cya leta Jubaland mu majyepfo ya Somalia, ukaba uherereye mu birometero 500 uvuye mu murwa mukuru wa Mogadishu. Ngaye nguko rero ngaya makuru, inkuru yarigezweho muri iki gitondo. Urumvikana ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'akababaro. Natwe twihanganishije iyi miryango yabuza abayo hariya mu gihugu cya Ethiopia, mu gihugu cya Somalia, rwose bakomere muri ibihe bita aborohe. Diego nayo ni amakuru abagezweho murabimenyereye, ni amakuru ayariyo yose abagezweho muyakurikirana hano, kandi tubasaba ubufasha gukomeza gukora subscribe ndetse namwe kandi mwamwifashe, kuko ibiganiro uko bigenda biza ni nako mukomeza kugenda mu bikurikirana. Share and subscribe.